Razgovaramo sa Igorom Vojinovićem o trenutnoj situaciji na Kosmetu, a na graničnom prelazu upravo su, kada ste dolazili, uhapšena 3 lica, 3 Srbina. Ko je u pitanju i zbog čega, šta su naveli kao razlog? Srba, srpskih civila, koji su inače mještani Vrnjaka, sela u opštini Zubin Potok, radi se o rođenom bratu i sestri Gradu i Dušici Aksentijević i njihovoj sestri u Dujaka, koja je došla kod njih u gosti iz Pančeva. Potrefilo se da su oni jutros rano se vraćali iz Zubinog Potoka preko prelaza Brnjak na most koji ide preko jezera Gazivoda u svoje selo Brnjak gdje žive. I onda su izaskočili pripadnici Euleksa i KPS-a i uhapsili i odveli u nepoznatom pravcu uz tvrdnju obrazloženje KFOR-a da su oni optuženi za teroristički napad, kako ga zovu po navodnicima, na Euleks i na KPS, što se desio u Zubinom Potoku, što je notorna laž, nikakve veze nema sa istinom i što je vrlo opasno, možda ima velike posljedice. A to je u stvari posljedica izjava koje ima naš državni vrh. Ono što su radili šef Kancelarije za Kosovo i ministar policije pozivajući organe da reaguju podhitno, optužujući Srbe za nešto što niko ne zna ko je to radio, nazivajući to kriminalnim aktom, a ne reagujući uopšte kada neko puca na Srbe i ubije i maltretira Srbe. I oni su dali alibi i razlog nekome da uhapsi prvog Srbina koji naleti. Sad vidite čemu služe ti takozvani prelazi koje oni pretvaraju granične prelaze, to je punktove koji su sa svih strana ostadnirani žicom, velikim betonskim preprekama preko 2 do 5 metara, onda velikim bunkerima, oklopnim borbenim vozilima, tenkovima, mitraljetskim gnijezdima. Kad uđete tu, vi ne možete bez da ste ptica uteći. Znači, svako ko uđe može biti žrtva njih kad god im pade na pamet. To se može desiti bilo kome. I dok god naš državni vrh nas bude smatrao kriminalcima, nas lojalne građane i civile, a prave kriminalce svojim partnerima, takve će se stvari dešavati. Strašno je što danas mještani Brnjaka čitav dan demonstriraju i protestuju na mostu kojem sam pomenuo preko jezera Gazivoda, a niko ne reaguje. Što ne dođe Vulin među njih. Toliko.